Halo, selamat malam. Saya Auta Singh, nombor handphone saya 017-8722-230. Anthony Locke cakap UMNO tidak hormat mandat rakyat. You ada hormat mandat rakyat kah? You cakap ini kerajaan Negeri Sembilan ni kerajaan perpaduan. Selangor pun kerajaan perpaduan mah. You ada kasih ahli majlis sama Barisan Nasional kah? Pada MIC, MCA dan UMNO ada kasih kah? Tuan tak ada kasih? So bila you tak ada hormat sana, sini apa orang mau hormat sama you? So you ingat ini apa kerajaan perpaduan luar punya bapak punya kah? Itu UMNO Selangor pun tak ada telur mau tanya sama you mah. Itu Presiden UMNO pun tak ada telur mau persual luar mah dekat Selangor. At least UMNO Negeri Sembilan ada telur. Dia orang ada telur tarik sokongan terhadap luar orang. Lagi lu cerita pasal apa? Tebuk atap. Siapa tebuk atap? Tak ada orang tebuk. Luaran kasih bom itu atap. Luaran tipu rakyat Malaysia tau. Janji mau hapus PTPN, mau turunkan harga barang, mau bagi pendidikan percuma, mau hapus GST, mau turunkan tarif elektrik, tarif air, mau bagi hospital percuma, pendidikan percuma, semua lu mau kasih percuma. Lepas menang lu main rakyatnya bonggong. Sekarang lu tahu rakyat semua berapa susah, lu tahu sekarang. Harga berapa mahal, diesel mahal, petrol mahal. Kita negara pengeluar, kita jual mahal, kita membeli mahal. So kontra lah. Lu mau bodohkan rakyat kan lu orang semua. Anyway, Anthony Locke, lu orang surah hilang itu mandat, letak jawatan saja. Tak payah cakap kita mau tunggu itu no confidence vote dalam luar punya next meeting tau, itu negeri punya. Tak payahlah, orang surah tamu sama you lah. Kalau lu orang ada telur, ada contoh itu Perak pun lu tarik sokongan lah DAP. Lu buat sama itu UMNO lah. Kalau lu berani lu buat lah. Atau lu tarik sokongan lah dekat itu kerajaan pusat lah. Suruh lu punya Anwar Ibrahim sama lu orang tenang UMNO keluar. Kalau lu orang berani, kalau lu orang ada telur. Ada contoh masuk tangan dalam seluar tengok. Cakap banyak dulu macam-macam lu kutuk tau. Kalau kita menang kutuk MCA lah, kita menang, kita mau recognize UEC cert. Sekarang sudah 3 tahun pun tak ada recognize. Itu isu ladang babi pun orang tak ada telur mau buka mulut. Lagi mau cakap banyak. Mau pertahan, so called mau pertahan, DAP pertahan kaum Cina. Sekarang lu main kaum Cina memperkenalkan itu e-invoicing. Susahkan semua peniaga-peniaga Cina, India, Melayu. Dulu orang keluar wang keluarkan beli sistem GST, lepas tu keluar wang beli sistem SST. You naikkan kepada 8%. Janji mau hapus. Lepas tu sekarang lu suruh orang keluar wang adakan sistem e-invoicing. You bukan mau senangkan rakyat, you hisap lu orang Pakatan hisap rakyat punya darah. Tengok itu keadaan hospital semua, ubat pun tak ada tau. Dia orang punya peralatan semua rosak tau. Orang mau operate mau tunggu 1 tahun, 1,5 tahun, itu orang mau mati lu tahu. Cakap banyak you. Pemandu lori semua lu kasih susah. Pemandu taksi lu orang kasih susah. Pemandu bas lu orang kasih susah. Orang mau pergi test dekat Puspakom pun orang kasih susah. Lagi lu mau cakap banyak. Letak jawatan sajalah. Kalau lu ada malu lah. Sekarang lu baru rasa perik. Selangor lu bully. Bully tak mau bagi ahli majlis sama barisan. You cakap lu menang 2 kerusi saja. UMNO menang 2. Tak boleh kasih. Sekarang sini lu cakap UMNO tak ada hormat. At least ini UMNO Negeri Sembilan ada telur tau. Bukan macam itu Presiden UMNO tak ada telur. Itu pengurusi UMNO Selangor tak ada telur.